šampionata Super rukometne lige Srbije u 6. kolu domaćeg takmičenja biće Dakle, 5 odigranih utakmica i za jedne i za druge, maksimalna Vojvodina, maksimalna Metaloplastika, u čijem sastavu vidimo da se vraća Domagoj Jalilović, momak sa brojem 4, nešto kasnije biće reči i o njemu. Bez mnogo problema za Vladana Matića, za sastav koji je od početka sezone bio bolji od Proletera, Jugovića i Obilića kod kuće, odnosno Dubočicu u Leskovcu i ekipe Vranja u gostima. Sa druge strane vidjet ćete sastav Vojvodine u kojem nedostaju desno krilo Darko Milenković i srednji bek Branko Tomić, koji danas nije u sastavu zbog blaže povrede. Trebalo bi reći da je Vojvodina, barem na papiru, imala teže zadatke. Vojvodina je u ovoj dvorani slavila već sada 2 derbija protiv Dinama 27-21 i protiv Beogradskog Partizana, vice šampiona Srbije 32-24. Pored toga, teška pobeda Vojvodine u Kragujevcu protiv Radničkog i onda trijumfi protiv Crvene zvezde i uslovno rečeno lakši za tim Borisa Rovića. Borisa Rovića na neki način možda samo malo brine forma ekipe, gde je on u razgovoru za našu televiziju rekao da jednostavno je očekivao od sada onaj najviši pik forme, međutim do toga još uvek nije došlo, to se čeka, ali možete vidjeti i parove ovog 6. kola, kao i tabelu gde su upravo današnji rivali na prvoj, odnosno drugoj poziciji sa maksimalnim učinkom posle 5 utakmica, 5 pobjeda i vidjet ćemo da li će jedan od ova dva tima doživjeti svoj prvi poraz u ovoj novoj sezoni ili ćemo možda vidjeti upravo prvi remi, odnosno nerešen ishod ova dva sjajna kolektiva Metaloplastike, nekadašnjeg prvaka Evrope. Zoran Černok, delegat utakmice, arbitre smo spomenuli, Ivan Mošorinski, Aleksandar Pandžić, nadamo se da neće imati ozbiljnijeg posla, ali verovatno će kriterijum biti usmeren na to da se igrači sačuvaju. Za našeg dugogodišnjeg člana uprave rukometnog kluba Vojvodina, za Savu Đurića, koji je preminuo u 67. godini života. Sava Đurić, minut ćutanja za gospodina koji je dugo bio godina uz klub. Neka mu je večna slava. Sada možemo da se posvetimo onome što sledi u dvorani Slana Bara uz podsjećanje na činjenicu da je u ranijem terminu od 19 časova i 30 minuta počeo prvi duel ovog kola. Dinamo iz Pančeva igra protiv Jugovića na svom terenu i poprilično je zanimljivo u okršaju pomenute dve ekipe. Kao startni srednji bek, kada je reč o ekipi Metaloplastike, Milan Dakić. Vidjet ćemo da li će to biti njegova prirodna pozicija, malo je verovatno s obzirom na to da se radi o stamenom, turbulentnom levom beku. Sa brojem 24 tu je Milan Jovanović, a ovde Dakić šutira, brani Trnavac. Prva golmanska intervencija za Vojvodinu. Mislim da je već sada nakon 5 odigranih utakmica izlišno govoriti koliko je značajno pojačanje Andrej Trnavac za ekipu Vojvodine, taj prelazak iz Partizana. Prvi napad Novosađe na Aziz Puhovski, puca odbrana, a bit će sedmerac za ekipu iz Novog Sada. Strpljivo građana akcija šampiona Srbije, akcija do šanse, što bi se reklo u tom trenerskom žargonu, i Puhovski hrabro tu napao. Dakić se malo onako poturio tu i napravio žešći faul, zbog toga je i dobio javnu opomenu u vidu ovog žutog kartona. A Vorkapić kao jedan od najboljih strelaca Vojvodine, odnosno ovog srpskog šampionata sa 33 pogotka do sada, može da nastavi svoj golgeterski niz i daje nam prvi pogodak reprezentativac Srbije u ovom derbiju 6. kola. Bio je pozdrav od strane Tonije Đerone na nedavno okupljanje momaka koji mahom igraju u domaćem takmičenju. Dakle, to je bio neki razvojni tim koji je okupio španski stručnjak na klubi Srbije, ali svakako navikli smo na Vorkapića u seniorskoj, odnosno A reprezentaciju godinama za nama. Jovanović se vraća na srednjeg beka, Brajević je desni, Dakić i dalje levi. Brajević dobro igra Vojvodina u defanzivi, bit će ovo prvi žuti karton. Poznat naravno duel sa Azizom, znaju što mogu da očekuju rukometaši Metaloplastike, zna i Vladan Matić, kažem, šta može ovaj levi bek iz Tunisa. Utoliko bolje i lakše za pripremu utakmicu, iako Metaloplastika i Vojvodina nisu imale mnogo
da radi između dva duela, tek koji dan i za jedne i za druge. Ušao je u srpski rukomet praktično Aziz te 2020. godine kada je stigao u Metaloplastiku i eto, zaigrao u dva srpska kluba. Ima malo problema sa povredom. Divan gol Brajovića, onako iz mesta. Spustio je malo levicu, prevario Trnavca za prvi gol Metaloplastike. Brzo kreću domaći iz centra, ne može ovde Puhovski. Faul je za Vojvodinu. Startovao je Darko Arsić na golu Metaloplastike, kapitan ekipe. Biće ovo izuzetno kvalitetan i bitan na kraju okršaj golmana. Milić, Puhovski, Aziz, bekovska trojka Vojvodine. Nešto dublje izlazi Metaloplastika. Milić. Vratio se u sastav Vojvodine i Milan Golubović. Evo Arsića koji čita prvi šut Aziza, 1-1 u golmanskim odbranama. 1-1 rezultat nakon 3,5 minuta u Slavnoj Bari. Krenula je organizacija igre Metaloplastike, ne dobijamo kadar sa terena. Spuštena lopta na crtu. Biće prekršaj. Uroš Pavlović je počeo kao kružni napadač Metaloplastike. Stevan je jedan od nekolicine, ajde da kažemo i dalje, novijih momaka u redovima šabačkog tima. Došao je iz Pančevačkog Dinama, momak koji je nakon što je odrastao u Smederevu nastupao iz Beogradski Partizan, kada je stigao zajedno sa Aleksom Maksićem. Dakić kombinuje sa Brajovićem. Odlazi Dodić na poziciju drugog kružnog napadača. Dakić, Jovanović 10 metara, ali sjajno se ovde postavio Trnavac. Druga intervencija bivšeg golmana Partizana. Ostaje 1-1 u Slavnoj Bari u Novom Sadu. Milić, odličan prekid i Jovanovića. Momka koji je upravo iz Vojvodine u jednom, da kažemo, vrhunskom delu svoje karijere dogovorio taj transfer u Francusku, potpisao za Toulouse, a onda pred kraj te sezone doživio tu tešku povredu, mnogo problema za njega i na kraju se vratio rukometu, a ono što stiže iz stručnog štaba Metaloplastike su samo reči hvale za ono što radi, kako se odnosi na terenu, treninzima. Nova intervencija Darka Arsića, sjajan je iskusni čuvar mreže, 34-godišnji Vranjanac koji igra u svom drugom mandatu u Metaloplastici. U prvom je to učinio kada iz Vranja prešao 2010. U Metaloplastiku proveo 6 godina, prešao u Metalurg, francuski Tremblay, pa Ramat Hašaron, gde je upravo iz Izrela 2021. se vratio u srpski rukomet. Brajević, Jovanović koristi dobro postavljen blok, biće sedmerac odbrane iz golmanskog prostora, odnosno blok. Zakačio je očigledno Miljan Pušica tu loptu. I Miljan Pušica se vratio u reprezentaciju Srbije, pozvao ga je Toni Đerono na to nedavno okupljenje. Velika želja Pušice svakako da ponovo zaigra u nacionalnom dresu, a Mateja Dodić ima priliku da nastavi trku sa nekadašnjim sa igračem Vukašinom Vorkapićem i praktično svojim idolom. Pre ovog meča obojica 33 postignuta gola. Dodić siguran, 34 u tom okršaju, dva desna krila. Svakako u budućnosti Srbija može da ima fantastični igrače na toj poziciji. Uz Bogdana Radivojevića kao iskusnog, svakako negde u potencijalu Darka Đukića, Vukašin Vorkapić i Matija Dodić predstavljaju, jeste floskula, ali pravi zalog za budućnost. Lepa akcija Vojvodine, Puhovski ima ogroman ugao da reši ovaj zicer, izjednačenje u 7. minutu. Drugi pogodak Belorusa koji ima 36 godina, a koji je eto te 22. godine upravo iz Motor Zaporožja posle tih nemira u Evropi stigao u srpski rukomet. Vukovljak veliki posao završava u defanzivi, a Šuirev je dobio javnu opomenu. U tom smislu potpuno novi napad će imati gosti iz Šapca. Jovanović, Brajević, Dakić. Napašće ovde Vojislav Brajević, Dakić.
Dobro igra i kompaktno u odbrani Vojvodina. 6-0 formacija, delo je dobro, lopta je zakačila nekoga u bloku. Biće korner za rukometaša Metaloplastike. Bila je priča da će napustiti tim Vojislav Brajević, ostao je u ekipi. Dakić, nepačena lopta na levu stranu, nema prolaska. Evo ga i mladi Simić, još jedno pojačanje. Jovanović, ponovo zaustavljen na granici isključenja Vojvodina, ali vrlo koncentrisano. Ta defanziva potpomognuta Maruanom, sa Pušicom, sa Vukovljakom, sa čak i Azizom koji je počeo na ozbiljnijem nivou da igra odbranu, deluje izuzetno kvalitetno kada je reč o ekipi Vojvodine. Kratak predah da se obriše podloga u dvorani Slana Bara. Snašao se nekako u ovoj situaciji Pavlović i usput je izundio sedmerac. Prilika za vođstvo Metaloplastike na isteku 8. minuta. Ponovo će Dodić šutirati sa linije 7 metara. Za sada jedan njegov pogodak, prilika za njegov 35. ove sezone. Pojedinović sa 40 golova, najbolji strelac trenutno srpskog šampionata, a Dodić ga polako sustiže. Drugi gol desnog krila šabačkog tima, momka koji ima samo 20 godina, koji je prošao sve kategorije u mladoj selekciji Srbije. Isto rođen u Vranju, 2018. stigao je u Metaloplastiku sa kojom je osvojio Kup Srbije 2022. Ode faul u koraci, pa vraćen deveterac domaćem timu. Pavlović na odgovornoj poziciji u defanzivi Metaloplastike zajedno sa Milanom Jovanovićem. Pratite pažnju kako stoji pozicioniran Aljoša Damjanović, tu isturen prema Miliću u nameri da sa tim izlacima drugog i petog u odbrani rukometaši Metaloplastike nateraju bekove Vojvodine da krenu u sredinu. Taktički gledano želi da zaustavi taj bekovski potencijal Vojvodine. Matić, Milić i za sada je uspeo u svojoj nameri. Aziz, Milić, nema prostora za otvorenu igru Vojvodine. Će biti žuti karton, što u prevodu znači da Vojvodina ne mora da brine o pasivnom napadu. Žutim kartonom opomenut Aljoša Damjanović. Videli ste za kratko klupu Šapčana. Šapčana koji vode 3-2 polovinom 10. minuta. Puhovski, Milić, dobar prodor, odličan prodor Milana Milića i on se polako vraća, mora da dostigne kako zna i ume formu koju imao u prethodnom vremenskom periodu, jako ga je malo po povratku u srpski rukomet omela ta povreda. Milić i Golubović deluju kao interesantan tandem Vojvodine na toj poziciji desnog beka. Nije imao mnogo prilika u Francuskoj da u Nantu u konkurenciji jednog Lazarova dobije adekvatnu minutažu i praktično se dalje razvija, ali Milan Milić koji isto kroz Metaloplastiku i Vojvodinu stigao do jednog ozbiljnog evropskog kluba. Onda sećate se dogovor sa Zagrebom posle Nanta, međutim izabrao ipak Vojvodinu gde svakako dobija veću minutažu nego što bi, kako su rekli u Zagrebu, dobijao u redovima šampiona Hrvatske. Novi sedmerac i nova prilika za Dodića, ali uz promenu na golu Vojvodine. Da vidimo umesto Trnavca, Fran Lučić će probati da zaustavi taj pokušaj desnokrilnog igrača šabačkog tima. Evo intervencije broj 1 za Lučina. Promašen sedmerac Mateje Dodića. Puhovski želi ovo Vojvodina brzo da materializuje. Evo pokušaja Cepelina, loše, pokupit će Vorkapić sa dve noge u bliži ugao, čita ga Darko Arsić. Dobra rola na startu duela Darka Arsića, Brajević, da, 3 odbrane Arsića, 2 ima Trnavac uz 1 Lučina, dakle 3-3 rezultat, 3-3 golmanske intervencije. Dobar početak meča u Slanoj Bari, nekako očekivano, manji broj golova, kladioničarski rečeno, ali dobra borba na startu ovog derbija. Jovanović, Dakić, Brajević i dalje bekovska trojka Metaloplastike. Jovanović
Odlično ga ispratio u ovoj situaciji Pušica. Sada može da odigra 2 na 2 ovde Jovanović, međutim u tu borbu na crti prekidaju arbitri uz sada samo opomenu, usmenu opomenu, dakle nema tu nekog žutog kartona ili isključenja. Dakić, sada ovde šta se dogodilo, Pušica je ostao na podlozi i hvata se za glavu. Da li je izvrnuo zglob možda u toj situaciji Miljan Pušica? Ima dosta problema. Vidimo. Mislim da je ovde udarac noga od noga. Da. Možda onako snažan bol, izuzetno jak bol koji je doživio u trenutku, ali stamini nekadašnji rukometaš Mindena mislim da će ostati na terenu. Rekao je i Boris Rojević da je ekipa posle tog turnira u Doboju dosta bila iscrpljena, te 4 jake utakmice u 4 dana, izuzetno kvalitetnog rukometnog turnira, po mnogim stručnim mišljenjima jednog od najjačih turnira. Pa ti, Uroše, možda možeš i bolje reći, bio si na licu mesta u Doboju, ali Rojević je rekao posle toga da su igrači bili dosta potrošeni, neki su se umeđu vremenu povredili, nikako nije mogla ekipa da se sklopi i trenira. Jovanović je probao sada, a ovde Trnavac izbacuje loptu, gol out, odigrala je Vojvodina fenomenalno u defanzivi i sada domaćin ima šansu za vođstvo. Puhovski je povukao. Učinak van linije 9 metara, videli ste u grafičkom potpisu jedan takav gol za Metaloplastiku, ali to je ta priča bez otvorenog šuta za Novosađane sa bekovske pozicije. Sjetite se da je 2 puta pokušao Aziz da je u oba navrata iz tog duela kao pobednik izašao Arsić. Evo ga Aziz, sada je prošao. Osetio je Aziz da ima prostor za igru 1 na 1. 1 od 3, njegov učinak iz igre. Pogleda Matića, odgovara odmah Milan Jovanović, 4-4. Na momente ubrza i Vojvodina, odgovori Metaloplastika. Spomenut ćemo vam tokom ovog perioda samo kratko što se tiče ovog kola. Crvena zvezda dočekuje Jub, Crvena zvezda sa novim trenerom nakon odlaska Antona Bukilića i povratka Nenada Peruničića. Radnički protiv Partizana, Obilić protiv Proletera i Vranje protiv Dubočice. To su parovi 6. kola srpskog šampionata. Puhovski, Mirić, videli smo i promenu u fazi napada Vojvodine. Pešić je sada na crti, odmah dobio loptu, iskusni pivotman Vojvodine i odmah postiže gol, njegov prvi. Ali Vojvodina, odnosno Metaloplastika, brzo kreće s centra i greše u dodavanju gosti. Ovo je prva prilika za +2 šampiona Srbije, osvajača Kupa Srbije i EHF Kupa. Ovo je start na granici isključenja, ali ostaće na terenu Brajović. Brajović koji će za mesec dana napuniti 29 godina i koji je igrao za Omladina, Crvenu zvezdu 5 godina, Maribor, Metalur, Baja Mare. Imao je tu privilegiju da sa Metaloplastikom osvoji taj Kup Srbije i upravo da bude najkoristiji igrač tog finala Kupa. Milić, ovo su za njega poslastice. Ušao je već u taj prostor, imamo 6-9 metara. Serijom, čini se 3-0. Bilo je 3-3, povela je Vojvodina 4-3, pa je bilo 4-4, dakle 2 vezana gola Vojvodine. Dovoljna za 6-4 da nateraju Vladana Matića da pozove prvi time-out. Vladana Matića mnogi pamte, pa čak i oni mlađeg uzrasta, kao sjajnog reprezentativca Srbije, čovjeka koji se vratio u rodni Šabac na mesto trenera na početku prošle sezone.
gdje je na kraju i počeo da se bavi rukometom sa 13 godina, bio šampion Jugoslavije 88. sa Metaloplastikom, sa Beogradskim Partizanom. Interesantno igrao je i za Crvenu zvezdu, osvaja dakle pehare, evo i bivše rukometašice Vojvodine Lazić. Nažalost, ženski rukometni klub Vojvodine, kada se već eto i toga moramo dotaći, potpuno drugačija uloga ove sezone u Super rukometnoj ligi Srbije. Teški porazi jedne podmlađene ekipe, potpuno promenjene, i vidjet ćemo kako će to izgledati u budućnosti. Nova intervencija Trnavca, fenomenalno bačena lopta i Sunajko postiže gol posle... Sada ovo je najveća prednost. Plus 3 za Vojvodinu, 7-4. Dobio je priliku kao srednji bek Mirjani Gavašelišvili. Ovo je odgovor upravo njega. Odnosno Dakić. Iako je Gavašelišvili bio u fokusu, momak koji će dobiti možda i nešto veću minutažu kao srednji bek ove večeri u popularnoj i slavnoj Bari. Vidjet ćemo koliko od njega dobije ekipa Metaloplastike. Radi se o momku koji je rođen 2000. godine, skoro 200 cm visok. Vidić koristi ovaj blok, dobije udarac, lep prenos lopte, dovoljan ugao za Sunajka. Predivna akcija Vojvodine i ono što je najvažnije, kurisana povodkom drugim Stefana Sunajka. Sa druge strane, faul za 9 metara. Održava Vojvodina za sada tu prednost od 3 gola. Dakić, potom Gavašelišvili, pravi standardno na mestu desnog beka. Možemo ga zvati Marijani, lakše je. Sada je pokušao ovdje da prođe igrom 1 na 1, ali namerio se na jednog od najvažnijih u odbrani kada je reč o Vojvodini, Vukovljaka. Dakić, kakav divan izbačaj. U levi kornji, nisu očekivali da neće skočiti, već je uputio udarac. Ovo će biti isključenje, guranje u punu trku protivničkog igrača i ispravna odluka, možemo slobodno reći, Mošorinskog i Pandžića. Odmah je krenuo tamo Matić da smiruje klupu, mnogi su ustali onako burno i verovatno u želji da kritikuju tu odluku, ali mislim da je ona potpuno ispravna. Da bi se igrači zaštitili, mora ovako da se deli praznik. S tim da bi nam ponovljeni snimak pokazao da li je ovo vredno eventualnog sedmerca isključenja, s obzirom na to da je bila kontra ili barem taj brzi centar. Biće deveterac, napad Vojvodine sa rukometašem više prvi put na ovoj utakmici, a prvi put će biti Gregor Ocvirk kao levi bek. Ocvirk, Puhovski, Milić, Sunajko, Vorkapić i Pešić na crti. Prilika da Vojvodina ponovo napadne za plus 3. Prenos lopte, dobar Sunajko, ovde je možda bilo i prestupa. Barem iz ove žive slike koju dobijamo, ali biće 9-6 za Vojvodinu, 3 od 3 šutira do nedavno rukometaš Pančevačkog Dinama. Veliko pojačanje je bio u trenucima kada je obelodanjeno da dolazi upravo u Dinamo. Neće ovaj ugao pokazati da li je Sunajko zgazio tu liniju, ali hoće kako je postigao gol. Da, iz onog ugla baš je delovalo da je tu negde možda malo zgazio liniju, ali sve u svemu arbitri koji su bili bliže, verovatno su to sve bolje vidjeli. Dodić na granici koraka, Simić, Jovanović, pa Brajović. Pokušat će Metaloplastika sa 2 pivotmena, spetljao se Brajović, ne može više da dira loptu. Ona se onako od količine lepka bukvalno ukopala. Traže sada domaćini brzi gol, ali sačekat će da vide šta se događa sa Sunajkom. Da li on zakače po licu. Ono što možemo da konstatujemo, novi napad Vojvodine za plus 4. Još 40 sekundi, Metaloplastika sa igračem manje
Kosta Petrović je dobio priliku u defanzivi. Ocvirk, Puhovski, prebacuje ovo za Vorkapića, nema tu dovoljno prostora da uskoči do nedavno rukometaš Ivrija. Milić, Ocvirk, lepo je podelio pas, onda Sunajko ne greši, izuzetno raspoloženo, dobro ritmu igra Stefan Sunajko. I moramo reći dobar pregled igre Ocvirka koji je ušao na teren i odmah onako nesebično počeo da deli lopte. Ovo je njegovo dodavanje bilo zaista besprekorno, pa gotovo bez gledanja oštra lopta, idealna putanja za Sunajka koji je u prijemu već krenuo napred i doneo najveću prednost Vojvodini u napadu koji je iskorišćen sa igračem više. Metaloplastika je sada kompletna. Jovanović, dobar taj nalet Jovanovića, vratite pažnju kako stoji široko, na koji način kreće prema lopti, izuzetna rukometna inteligencija Milana Jovanovića. Brajović, Dakić, spustio je Jovanović na drugog pivotmena, loše igraju Dakić i Brajović, ide kontra Vojvodine, prvi istrčao očekivano Vorkapić i pogodio. 11-6, pogodak za Vukašina Vorkapića iz kontre. Učinak iz igre 1 od 2 uz 1 materializovani sedmerac za baš nekadašnjeg rukometaša Metaloplastike. Plus 5 imaju Novosađeni u 20. minutu u njihovom gradu. Ta grupa sa Silkeborgom, Laljohom i Alkaloidom, vidite odnos izgubljenih lopti, dakle Vojvodina vrlo disciplinovana. Ta grupa biće izuzetno zanimljiva, tri neverovatno sigurno drugačija stila rukometa kojima će Vojvodina biti konkurent i vidjet ćemo u kojoj meri može srpski šampion da reprezentuje domaći rukomet. Siluju ovde gosti dodavanje na crtu, biće nova kontra, ponovo Vukašin Vorkapić i ovo da siguran 12-6, dugo prednost za Vojvodinu u 20. minutu. Mladen Matić reaguje već sad na drugim time-outu. Odbrana Milja Vukovljak, asistencija Vorkapić, strelac Sunajko. Reaguje Vladan Matić izmenama, pre svega dobio je prostor na levom krilu Filip Milovanović, dakle promjena u smislu Metaloplastike od starta sezone, nema više Srdanovića koji je otišao u ekipu Vardara, odnosno u Makedoniju, ovde napada Jovanović. Da vidimo kako će Metaloplastika izaći iz ovog time-outa. Krucijalno za nastavak utakmice zbog visine rezultata. Jovanović, evo ga. Na individualni kvalitet je odigrao ovo Milan Jovanović. 12-7. Milić, Vorkapić, ovo je ogroman ugao za njega. Golčina, Vukašina, Vorkapića. Pročitao je njegovu nameru Arsić, ali uz ovakav zglob teško da je mogao da reaguje. Na drugoj strani brani Trnavac. I interesantno gde je izabrao da šutne Vorkapić, jer je, samo da objasnimo tu situaciju posle ovog promašaja, bukvalno je Arsić zatvorio taj dalji ugao i onda branio reakcijom bliži, ali Vorkapić je baš u dalji šutirao i morao je da bude strahovito precizan, što je na kraju i bio reprezentativac Srbije. Ostaje plus 6 za Vojvodinu. Bila je to šansa da se duplira prednost i ode do najvećih plus 7, ali
bez obzira na promašaj, zadovoljan je Boris Rojević, što ste mogli malo čas i da vidite. Ali Ilović, evo povratnika na teren, momka koji je imao taj problem gde je operisao, propustio taj pripremni period, ali kažu iz tabora metaloplastike da je sada potpuno fit, da trenira u maksimalnom ritmu i da evo dobija polako minuti u tim važnim utakmicama, jer znamo da te ekipe koje gaje šampionske ambicije prosto moraju da imaju veliki roster i da svi učestvuju u igri, da imaju određeni doprinos. Jedan od njih je u Vojvodini Boris Bukovski. Dupla prednost ponovo za Vojvodinu, 14-7. A onda ponovo asistencija na srtu. Sada već mnogo bolje igra. Gavašališvili je poslao dodavanje za Kostu Petrovića. Evo komenca za kružnog napadača metaloplastike. I to kakva intervencija, bilo bi to lepo vidjeti još jednom. Marijani Gavašališvili, čini mi se kroz noge da je proturio tu loptu. Pogledajte, 12 od 14 šutira Vojvodina. Ovo je bio prvi šut sa 6 metara. Ono što je još zanimljivije, taktički gledano, Vojvodina izuzev ona 2 pokušaja Ziza nije šutirala van linije 9 metara. Ocvirk, Puhovski, Ocvirk! Kakva golčina Slovenca! Nekada najbolji junior Evrope iz te generacije momaka rođenih 1998. pokazuje nešto što ima u svom šuterskom repertoaru. Za najveću prednost Vojvodine, +7, 7 minuta pre kraja prvog poluvremena utakmice 6. kola Super rukometne lige Srbije. I možemo da budemo zadovoljni bez obzira na rezultatsku razliku onime što vidimo na terenu. Revija lepih golova, postoje čvrste odbrane, golmanske intervencije. Ovakve utakmice su neophodne za srpski rukomet iz nedelju u nedelju kako bi napredovao i rastao i kako ne bismo završili na samo jednoj ekipi koja igra Evropu. Vrlo brzo će još neki timovi krenuti u svoje evropska takmičenja. Beogradski Partizan, primjer radi u subotu uveče, gostuje na Islandu Hafnarfjordoru. Dinamo se takođe plasirao u naredni stepen takmičenja. To je ono što je neophodno i pohvalno. Samo da ispratimo ovu akciju. Ovo je već sedmerac za metaloplastiku. Vidjet ćemo da li se menja izvođač. Do malo pre je to bio Matija Dodić, 2 od 3. Promena. Filip Milovanović je uzeo loptu u svoje ruke. Da vidimo njegovu reakciju. Milovanović, siguran. Popularna visoka kokica, zavrnuo je to iz globa, momak koji igra na poziciji levog krila. 2004. godište. Tako je, 2004. godište, sa 7 godina je počeo u metaloplastici, rođeni Šapčanin. Eto, već tako mlad, uspeo da dođe do Kupa Srbije 2022. godine. Imaće sve značajniju, verovatno, minutažu u rodnom gradu. Ocvirk, lepo zamišljeno, nije uspeo do te lopte Pešić, otvara se kontra, prilika za goste. Malo grublji faul Ocvirka i bit će to isključenje Slovenca. Apsolutno zasluženo. Jeste ovde bilo na granici greške od strane organizatora igre metaloplastike ili onda nepotrebna grubost rivala. Nije Pešić, već je Ocvirk, iako je Pešić bio u kadru. Po jedno isključenje, barem prema grafici, na obe strane. Alilović, Brajović, Alilović sa 2 kružna napadača, igra metaloplastika. Ovo je iznuđeno rešenje bez kreiranog viška, bez prave opcije u napadu metaloplastika. Napada ekipa iz Šapca da priđe na -5. Gavašališvili, Alilović, sam je na crti pivot metaloplastike, na kraju na teži način Vojislav Brajović rešava ovu dilemu. 2 od 4 šutira iskusni desni bek Šapčana.
Evo Metaloplastike na -5. Naravno, bez golmana Vojvodina u fazi napada u organizaciji igre. Aziz Puhovski-Milić. Promena je i na crti. Dobije šansu Maruan. A reaguje Boris Rojević. Traži timeout broj 1. Bez promene na bekovskim pozicijama za Vojvodinu. Vojvodina koja još 45 sekundi ima rukometaša manje i suficit od 5 golova. Sunajko prolazi široko na poziciju drugog pivotmena, ali se vraća vrlo brzo na svoje prirodno mesto. Postoji diskomunikacija u napadu Vojvodine. Aziz ne može da pogodi nikako. Aziz ove šuteve s polja. Sve čita Darko Arsić. Prilika da Metaloplastika u potpunosti profitira sa rukometašem više u polju. I prednost Arsićeva jeste u tome što poznaje jednostavno Aziza iz tih saigračkih dana, ako tako mogu da kažem, i jednostavno šutirao mu na treningu mnogo puta, tako da u prednosti Arsić, to se videlo. Pokušaj izvedbe Cepelina ovde nije prošao gostujućoj ekipi, Brajović je tamo skakao, ostaje 15-10. Bila je to lepa prilika da Metaloplastika smanji razliku na 4 gola. Setimo se samo da je Vojvodina bila u toj prilici za, odnosno bila na +7. I napad za +8. Ocirk je preuzeo organizaciju napada, Milić je desno, na poziciji desnog beka, Puhovski sada prelazi na mesto organizatora igre. Pogledajte kako izlaze duboko na bekove sada gosti. Milić, Puhovski, odlično kretnja pivotmena, ali mislim da je to Vukovljak bio. Arsić novi put uspešan, s druge strane i Trnavac. I odmah ide kontra, bačeno prema Vorkapiću, stigao je ovo Vorkapić sa neodrazne noge. 3-3 za Vukašina Vorkapića iz kontre, uz jedan gol sa krila, uz drugi gol sa crte, sa linije 7 metara, dakle 5 od 6. Trebalo bi da šutira Vukašin Vorkapić, ima taj jedan promašaj. Možda je mnogi začudio taj njegov povratak u srpski rukomet nakon 2 sezone provedene u Ivriju, pa čak i pod vođstvom novog trenera te ekipe Didiera Dinara, nekadašnjeg selektora reprezentacije Francuske, ili prosto negde evropski iskorak za Vorkapića je predstavljala Vojvodina, jer se Ivri konstantno bori za opstanak u francuskom šampionatu. Nastupi u EHF Evropskoj ligi koji startuju već narednog utorka na kanalima Arena Sport televizije biće i tekako važni za Vorkapića i drugove. Ovde lepa akcija, ali kakva intervencija Trnavca. 7. i po našoj evidenciji. Jedno ima Lučin. Mislim da je 6. za Trnavca, a jedno ima Lučin, pa ukupno 7. Ukupno 7 za golmane, a ovamo na drugoj strani ukupno 4 za Darka Arsića, tako je kod nas. 100-ak sekundi do kraja prvog poluvremena, evo i 5. odbrane Zapravo Darka trebalo bi 6. malo pre pisalo 5. Ali hajde, naći ćemo tu jednu. Odličan potez, fantastičan potez u ovoj situaciji.
Gavašelišvilija. Biće deveterac, 16-10. Ovo je veliki suficit za Vojvodinu nakon skoro celog prvog poluvremena. Vidit ćemo da li Metaloplastika do kraja može da smanji ovaj zaostatak. Gavašelišvili, Alilović, bez one prve napadačke opcije. Matić u završnici prvog poluvremena. Zaustavljen Alilović. Na crti je priliku dobio Igor Milovanović. Gavašelišvili, Vukovljak startuje. Kakav je ovo bio start, sasvim dovoljno za 2 minuta. Za njega je prvo poluvreme završeno, kaznu će odrađivati i u startu drugog. Milan Vukovljak, 33-godišnji, nekada kadetski juniorski reprezentativac Srbije, koji je počeo i ponikao u Kačkom Jugoviću, gde je proveo deceniju. Igrao za Nilufer i Alkor, iz kojeg se vratio srpski rukomet 2020. zaigrao u redovima Vojvodine, gde je punu pažnju dobio pre svega u defanzivi, gde je uz Pušicu ključni igrač odbrane. Nešto što forsira Rojević i gde traži najviše od svojih igrača. Jovanović sa neodrazne noge, sjajno. 11. gol Metaloplastike. Treći pogodak Jovanović. 30 sekundi do kraja prvog poluvremena, možda i poslednji napad šampiona Srbije u ovom periodu utakmice. Bez golmana igra Vojvodina. I za očekivati je da potroši svo preostalo vreme tim Borisa Rojevića. Milić, Sunajko, ovo nije veliki ugao, ali jeste veliki promašaj. 7 sekundi, ovo je dovoljno vremena za organizaciju akcije da se potraži šut. Jovanović, Sunajko, agresivan. Ne može, isteklo je vreme, 16-11, konačan rezultat prvog polovremena u derbiju 6. kola Superrukometne lige Srbije. Promašaj Stefana Sunajka za odlazak na tih +6. Na kraju dobra igra Vojvodine, Metaloplastika je bolje otvorila duel, ali onda od trenutka kada je Vojvodina povela 6-4, nije se postavilo pitanje da li će se tim iz Šapca vratiti u igru. Trnavac sa 6 intervencija uz jednu Lučina. Stvorio je tih 7 odbrana. Po našoj evidenciji Darko Arsić, kapitan Metaloplastike, 6 na drugoj strani. Ako se ne varam, videli ste u kadru srpskog fudbalskog arbitra Novaka Simovića, koji posmatra ovaj duel. Kažem, ako me za taj kadar za sekund ne vara, ali mislim da me ne vara. Počinje drugo polovreme utakmice 6. kola Superrukometne lige Srbije. Vojvodina vodi 16-11 na poluvremenu protiv šabačke Metaloplastike i Vojvodina će prvi napad imati bez golmana sa rukometašem manje. Milić, odsvirka, odmah lopta na crtu, Živa Peščić brani Arsić. O, kako lepa intervencija Darka Arsića da da samopouzdanje svojim sa igračima, odnosno sa igračima. Prajević, Dakić i Milan Jovanović, to je bekovska trojka koja počinje drugo, baš kao i ona koja je počela prvo poluvreme utakmice u Novom Sadu. Metaloplastika činjenic ima veliki zaostatak, ali će pokušati da istina domesti. Loš pas na crtu, nije mogao to da prihvati Pavlović, povukao je odmah Vorkapić. I dalje Vorkapić, promašao je Pušicu. Sunajko, odsvirk. Puhovski preuzima organizaciju napada, Milić je na desnom beku. Milić pokušao u slabiju stranu Milan Milić, ali zaustavljen, udvojen. Jednom je uspeo na sličan način da prođe i pogodi. U prvom poluvremenu, naravno, prelazi Vorkapić. Odsvirk, ne može ovo dodavanje do Vorkapića. Mislim da je Simić ukrao loptu, da. Biće to nova prilika da se
Razlika smanji na 4 gola. Najveću prednost u Vojvodinu u prvom poluvremenu imalo 7 pogodaka. Ali da vidimo šta će odgovoriti tim koji je upravo postao kompletan. Bez gola za sada u drugom poluvremenu Brajević praktično nije izlazio iz igre od prvog minuta i to jeste svojevrsni hendikep za Metaloplastiku. Dakić, pukla i odbrana Vojvodine na sredini, nisu komunicirali tamo, čini mi se Pušica i Vukovljak. Da, upravo tako, bojice su krenuli za pivotmenom koji se pomerio na drugu stranu napraviši taj blok. Puhovski za Pešića. Sada je pogodio Živan Pešić ako nije uspeo malo pre. 17-12 i dalje plus 5. Drugi pogodak. 30-godišnjeg srpskog internacionalca. Dakić, Jovanović, Simić. Dakić je snažno povukao, Brajović, prekida ga Ocvirk. Još jednom dobra defanziva Vojvodine. Dakić, samo da vidimo da li... Ne, ovde je... Ne, upomenut Ocvirk za dobio ovaj start. dobio je po licu ovde Brajović. Mogao je vrlo lako da bude isključen u toj situaciji Ocvirk. Jovanović. Sada i Pušica temeljan kada je reč o defanzivi. Dakić. Napao je Dakić i prošao Dakić. Četvrti gol za njega od početka ovog meča. Individualni kvalitet za sada igra levi bek rukometaša Metaloplastike. Nije mogao da ga isprati u potpunosti Pušica. Pasivan je bio tamo Vukovljak. Ovo je start za 2 minuta Dakića. Start na šutersku ruku sa leđa Gregora Ocvirka. Taman kada se Metaloplastika vrati, sledi nešto slabija igra u defanzivi i prilika za Vukašina Vorkapića da šutira drugi sedmerac na ovoj utakmici. 26-godišnje desno krilo Vojvodine. Brani Arsić. Evo nove intervencije, broj 8 za Arsića. Kakav procenat intervencija golmana. 35% sa jedne strane, 32% sa druge strane. To je generalno gledano izuzetna statistika i za jednog i za drugog golmana. Evo Metaloplastike koja može da se vrati na -3 i da ovu utakmicu učini zaista zanimljivom. S obzirom na to da gosti ima igrača manje sa 6, se igrač odlučio bez golmana da napadne. Vladan Matić, sreća ovde sada za Jovanovića koji je fauliran. Zbog pogrešnog dodavanja mogao je da padne lagan gol. Brajović, Jovanović. Nije uspeo ovde zbog faula da se izvuče na prijem lopte Uroš Pavlović i Milan Milić poslati na klupu. Novo isključenje u redovima Vojvodine, trebalo bi da je treće od starta meča. Uz Ocvirka i Vukovljaka. Sada se menjaju stvari, sada Metaloplastika ima rukometaša više. Brajević. Gostima treba jedan pametan napad. Dakić, Dodić. Nije ga zbunio način na koji se postavi, izašao Andrej Drnavac. Pokazuje kvalitet Mateja Dodić. Odlično je ovde uskočio i pustio preko zgloba, odnosno dlana ovu loptu. 17-14. Imamo, Stevane, aktivan rezultat. Period igre kada Vojvodina ima još 30 sekundi rukometaša više u tom smislu što napadaju 6-5. Još jedan divan pas Ocvirka za Sunajka koji ovoga puta pogađa stativu, njegov drugi promašaj danas. Prilika da Metaloplastika ozbiljnije priđe rivalu. Samo 2 gola minusa, podsjećamo, bilo je -7 u prvom poluvremenu. 15-8 u jednom trenutku. Da, a taj trenutak je bio 23. minut. I Stevane, još jedna bitna stvar, Vladan Matić ima samo jedan time out na raspolaganju. Jovanović.
Odložena lopta za Brajovića, nije bilo idealno, mora da požuri Metaloplastika. Brajović, ovo nije dobar napad sa rukometašem više, ili bolje rečeno dobra pomera Vojvodinu u odbrani. Agilan Milan Golubović koji je dobio priliku na desnom beku. Jovanović, sjajan pas na crtu, majstorski ovo radi Uroš Pavlović. 17-15, evo Šapčana na -2. Poleteo je Pešić, poleteo je tamo i Ocvirk, ne vodeći računa o pivotmenu. Elegantno je ovo rešio Pavlović koji ide na klupu, na odmor. 4-1 odnos Metaloplastike u poslednjih 5 minuta, zahvaljujući dve intervencije Arsića i pogođenoj stativi Sunajka. Golubović, faul u napadu. Faul u napadu koji je napravio Milan Golubović. Došao je iz Pančevačkog Dinama. Bila je priča da u taj klub će možda Vojislav Brajević. Kažem, nije se opredelio za to. I evo napada Metaloplastike za -1. Podsjetit ću vas da je na poluvremenu ove utakmice bilo 16-11. Jovanović uhvaćen faulom. Alilović pa Brajović, njih dvojica kombinuju. Ostavlja loptu Jovanović, Olilović, kakav pogodak nekadašnjeg reprezentativca Srbije. Fenomenalan izbačaj, njegov 4. gol Metaloplastika prilazi na samo gol minusa. 5-1 je rezultat za ovih 8 minuta, sada promaša i Vorkapića, a faula nema. Ne može da veruje ovde Vorkapić, kreće nazad, gleda Močorinskog i Pandžića. Ovo može da bude jako bitan trenutak gde bi Metaloplastika uz rezultat 6-1 za 8,5 ili 9 minuta drugog poluvremena potpuno anulirala sve ono što je Vojvodina uradila za 30 minuta rukometa u slavnoj bari, ali eto šta je ovaj predivan sport. Dakić pa Jovanović, Brajović, Dakić, ali vidjet ćemo kada krene da menja Matić, da li će se gubiti na kvalitetu. Pavlović, sjajan potez, brani Trnavac. Evo sad odbrane na drugoj strani da prodiše Vojvodina. 7. odbrana Trnavca plus ona jedna Lučina, plus 8 za golmane Vojvodine. Ali tek prva stiže posle 9 minuta rukometa. Gotovo 9 minuta u drugom poluvremenu. Puhovski sada umalo da prođe. Evo drugog time-outa Borisa Rojevića. Još po jedan ostaje na raspolaganju i njemu i Mlatiću koga vidite u kadru. Puhovski. Počinje nastavak ovog duela. 21 minut do kraja derbija 6. kola Super rukometne lige Srbije. Aziz se vratio na levo beka uz Puhovskog i Milića. Aziz. Puhovski ispada mu lopta, ovo je greška rukometaša Vojvodine, kontranapad. Dodić, Dodić! Kakva kontra Metaloplastike, kakva serija šabačkog tima. Gde je krenuo ovde Trnavac? I šta je stigao Dodić i na koji način da nadvodi Trnavca.
4:0 serija u posljednjih 5 minuta, ali gledajući ovih 9,5 minuta rukometa u drugom poluvremenu, 6:1 serija za potpuno izjednačenje. Aziz. I on pod koracima. Podigla je Metaloplastika nivo igre u odbrani. Očigledno zadovoljan izdanjem svoje ekipe Vladan Matić. Aziz dobio je tu blok, napašće. Pustio je višak, dobar prodor, brani Arsić. Idemo da vidimo da li ima kontre Metaloplastike, 9 odbrana Darka Arsića, Stevane. Metaloplastika nakon uvoda utakmice prvi put može do rezultatske prednosti. Poslednji put takvu situaciju imali smo početkom 9. minuta, kada je bilo 3:2 za gostujući tim. Jeste, i posle toga se neosetnio prednost odvažila Vojvodina, bilo je 7:4 ako se ne varam, pa 8:5 jeste, i posle toga nikako Metaloplastika da stigne rivala, a sada evo potpuno drugačije izdanje u drugom poluvremenu. Dakić, šta radi Dakić danas pod faulom, 2 puta uspjeva da zavrne loptu u taj desni ugao pod faulom, vodi Metaloplastika 18:17 u Slavnoj Bari. Vorkapić, karakteristika uskok, ali Arsić interveniše. Kakva sekvenca Metaloplastike, potpomognuta naravno Darkom Arsićem, 10. odbrana za kapitena gostiju. Imamo pravi derbi. Da, baš ovakve utakmice potrebne srpskom rukometu. Dakić! Dakić! Kako je pustio loptu. Nadam se da jednako uživate u ovom spektaklu od prvog do ovog 42. minuta, poštovani gledalci, jednako kao i mi. Reaguje Boris Vojević trećim time-outom, 42. minut utakmice u Slavnoj Bari, Metaloplastika vodi. Nekadašnji kadetski juniorski reprezentativac Srbije Milan Dakić počeo jedinstvo iz Novog Bečeja sa 12 godina, bio tamo do 2014. Igrao u Metaloplastici 4 sezone do 2018. Pa borac MTL tada 3 sezone, Saudijska Arabija, ekipa Al Safe, vraćanje u srpski rukomet, osvojio je čak i bio MVP Kupa Bosne i Hercegovine, ali sada čini mi se sa ovih 27 godina potpuno sazreo za ovako pravo jedno bekovsko izdanje. Jedan gol Vojvodine za 12 minuta rukometa u drugom poluvremenu, i da budemo potpuno realni, to nije gol iz igre, to je gol Vukašina Vorkapića sa linije 7 metara. Očigledno da je Metaloplastika na krilima one startne postave koja je odmarala u drugom delu prvog poluvremena uspeva da napravi neverovatan preokret. Sada vidjet ćemo da li u 18 minuta, malo više koliko je ostalo za rukomet u Novom Sadu, Metaloplastika može do iznenađenja. Milić, Ocvirk, dublja obrana koju zahteva Vladan Matić i agresivnija. Ušao je prvi put i Šijan. Šijan, Sunajko, Ocvirk, prošao je i pogodio Ocvirk. 19-18, evo prvog gola Vojvodine iz igre u drugom poluvremenu. Gregor Ocvirk je precizan, 2 od 2 za njega iz igre. Veoma težak šut za Slovenca. Dakić sada zakačen izgleda u predelu lica. Šijan kao jedan izuzetno talentovan rukometaš Vojvodine bi trebalo energijom i brzinom da unese nešto novo u ofanzivi Vojvodine. Eto, jedan gol iz igre za evo 12 minuta u nastavku, nešto što nismo videli od strane šampiona Srbije u novoj sezoni Super rukometne lige Srbije. I nešto što bi trebalo da pozove na oprez pred taj prvi duel u EHF Evropskoj ligi narednog utorka, kada će Vojvodina igrati protiv Alkaloida uz direktan prenos od 20:45 na Areni Sport. A svakako možete pratiti, ukoliko vam se ovaj duel ne dopada,
meč nedelje Lige šampiona, duel Kielca i Kila na severu Nemačke i tamo je veoma neizvesno. Arena Premium Trin Karala, a komentar naši kolega Vojna Menković i Sretena Rašković. Pogled na tribine dvorane u Novom Sadu. Dakić sa dva kružna napadača u trenutku Vojvodina, ne klasično s obzirom na to da je široko levo krilo Uroš Simić. Dugo traje napad Metaloplastike, podignuta ruka, 4 dodavanja, sada već 3. Jovanović. Ovo ide preko gola uz kontakt sa blokom, biće korner. Ali verovatno će dalje pretiti pasivno gostima, jer nije lopta zakačila golmana niti blok, zato Dakić traži rešenje i pronalazi ga ovim dodavanjem. Uroš Pavlović. Idemo na drugu stranu. Šijan, Ocvirk, ispada mu lopta, snašao se Ocvirk, Sunajko, sve stiže Metaloplastika, a onda će biti sedmerac. Bilo je kontakta Mateje Dodića i Sunajka dok je krajnji u odbrani Metaloplastike bio jednom nogom u golmanskom prostoru, a bit će izmena na golu kada je reč o ekipi Metaloplastike i promene izvođača što se tiče Novosađana. Filip Pavković staje na gol Metaloplastike. 2002. godište je Filip Pavković. A da vidimo koliko može Ocvir protiv njega. Kako je zakucao loptu u gol Gregor Ocvir. Vrlo samouvereno je ovo šutirao Slovenac. Prednost za Metaloplastiku. Rezultat drugog polovremena u ovom trenutku 9-3 za Šapčane. Ponovo Dakić, pa Brajović. Brajović, sjajna finta, brani Trnavac. Biće naravno novi napad za Metaloplastiku s obzirom na to da je loptu u autu. 8 odbrana ima nekadašnji golman Beogradskog Bordovca i Partizana. Za Brajovića, bori se tamo Pavlović na crti, sada se otvorio, Dakić je požurio, imao je njega na liniji, uhvatio ga je Trnavac koji broji 9. odbranu, a Vojvodina u kontri ne rešava ovaj zicer. Propustio to Luka Rogan. Sjajni Arsić, 11. odbrana za kapitena Metaloplastike. Šta znači podrška golmana u jednom meču? Najbolje vidite na primjeru drugog poluvremena gostiju. Dakić, Jovanović, sada crpi maksimum iz ove bekovske trojke Vladan Matić. Pa dobro, generalno gledano i iz postave. Izlazi malo Dubnik Ušica, Dakić, zakačio je ovo Trnavac. Ide odmah pogled Trnavca napred, Ocvirk, Vorkapić, 20-20 je u Novom Sadu. Prvi gol Vorkapića u nastavku meča posle 3 promašaja, 6 njegovih pogodaka. Dugo je letao, čekao reakciju Arsića, onda spustio loptu ispod noge. Posle četvrtini utakmice ulazimo sa nerešenim rezultatom. Vrlo je neizvesno derbiju 6. kola Super rukometne lige Srbije. To smo na kraju želeli od ovog duela. Zaustavljeni sat i merenje vremena. I evo nastavak utakmice. Odnos kontra-napada je takav da je Metaloplastika ističala samo jednu kontru naspram 7, koliko ih ima Vojvodina. Gotovo sve je ističao Vorkapić. A imao je jednu promašenu kontru Vukovljak. Dakić. Evo ponovo promene u organizaciji igre. Vratio se Gavašilišvili. Gavašilišvili, Dakić, Vojislav Brajović. Uz kontakt biće ovo novi deveterac. Kako utakmica odmiče, Vojvodina ponovo podiže nivo igre u odbrani. Nedostaje možda snage i ideje na kraju krajeva Metaloplastici. Brajović pustio je na vreme loptu, sjajna asistencija. Interesantan pokušaj Pavlovića, brani Trnavac. Lopta je za Vojvodinu. 11
kada je reč o Vojvodini i 11 odbrana. Po 11 intervenciji i Arsića i Trnavca uz tu jednu Lučina. Zato jeste ovako neizvesno i izjednačeno čak i kada je reč o golovima. Ali Vojvodina sada u prilici da povede. Malo je šampion Srbije pojačao igru u defanzivi. Šijan, ovde Milić uspeo nekako da ukroti taj pas. Milić na kraju deveterac. Žuti karton za Borisa Rojevića. S obzirom na to da je očigledno prema mišljenju Mošarinskog i Pandžića preterao sa protestima i kritikama. Ili u pitanju Kukić. Svakako pomenut, da, Boris Rojević, klupa Vojvodine. Puhovski se vratio u igru, odsvirk. Zaustavljen sjajno Puhovski. Aljoša Damjanović pravi izuzetan prekid. Momak rođen 2005. godine. Ali stiže sjajan pas na crtu. Luka Rogan je strelac. Vodi Vojvodinu. 21-20. Prvi pogodak reprezentativca Srbije, ali tek iz četvrtog pokušaja. A onda visoko ispucana lopta Gavaševićvilija. Ide brzi odgovor Vojvodine koja ponovo vodi. Milić, Puhovski, odsvirk. Još jednom Puhovski, Milić. Ovo su situacije koje voli izblokiranje. Vuče Simić. Nije mogla Metaloplastika kod do kontra, već će tražiti gol iz pozicijone igre. Gostujući rukometaši. Pred ovo kolo ekipa Metaloplastike je postigla 179 golova u Super rukometnoj ligi Srbije, primivši 123, nešto neučinkovitija bila je Vojvodina sa 160. Ta gol razlika je ključna da Metaloplastika uči ovo kola bude prva na tabeli. Dakle, nemate obe prve pozicije, već se gleda gol razlika. Dakić je izašao na izmenu, umjesto njega Domagoj Pavlović, Alilović na terenu. Marijani, pa Alilović, odbranio se šampion Srbije. Prekid je napravio Sunajko. Očekujemo podignutu sudijsku ruku uskoro. Mislim da se to upravo dogodilo. Dva dodavanja. Brajović mora da se sada šutira, inače će biti pasivno. Brajović je to učinio i onda Trnavac lako interveniše. 12. odbrana momka koji se nalazi na tom širem spisku Tonija Đerone. Već duži vremenski period je Trnavac tu, blizu ulaska u A reprezentaciju, kada se pogledaju generalno gledano golmani koji ima Srbija na raspolaganju, pa čak i oni koji nisu na spisku, kao što je možda Tibor Ivanišević, koji brani izvanredno u Bundesligi. Jasno je da to nije problematična pozicija. Puhovski, Milić, odličan prekid ili za malo prekid rukometaša Vojvodine, aut je za Metaloplastiku. Bio je van granice igrališta Stefan Sunajko kada je igrao loptom. Sjetite se one statistike gde je bilo u odnosu izgubljenih lopti 4-1 u korist Metaloplastike, nešto disciplinovaniji gosti u drugom polovremenu. 21-20. Vrlo brzo ćemo ući u poslednjih 10 minuta utakmice u Novom Sadu. Bravo drugo polovreme. Dakić, Brajević. Napao je tu mladog Rogana. Mislim da je ovo napad Metaloplastike 7-6, ako sam dobro vidio, tako da bi trebalo da je gol Metaloplastike prazan. Igor Milovanović se pridružio Pavloviću. Tako je. Jeste 7 igrača Metaloplastike u fazi napada, rizikuju u ovoj situaciji Matić bez golmana, ali da vidimo kako će taktički izgledati ovaj napad. Dakić ga predvodi, Brajović je tu, Jovanović, fenomenalna finta, ali malo neprecizan bek, ide direktan udarac, ne, ipak dodavanje. Sjajno vraćanje Simića. Požrtvovanje na maksimumu i sa jedne i sa druge strane.
Bio je Vorkapić prvi u kontri, a juniorski reprezentativac Srbije se vratio i to sprečio. Došao i Crvene zvezde, bio u toj generaciji koju predvodi Đorđe Teodorović i sa bronzom sa evropskog i sa četvrtim mestom na svetskom prvenstvu. Uroš Simić, Dakić, Brajović, Dakić ponovo, ura ovo na crtu, možda i nepotrebno iz ove perspektive. Nikako da Metaloplastika sa igračem više u napadu raširi tu zonu rivala. Brajović, Dakić, Jovanović sa prvog koraka! Kao nekada. Kao nekada, baš tako. Podsjetio je na fantastične šuterske dane Milan Jovanović, pa i u juniorskom periodu i pogonu iz Vojvodine. Izuzetno važan gol za goste, ali stiže brzo odgovor, instant odgovor Vojvodine preko Gregora Ocvirka, četvrti gol Slovenca. Opet vodstvo Vojvodine, 22-21, ali zaista imamo sjajan derbi i u taktičko-tehničkom smislu ovaj meč je jedan dobar meč za analizu gde bukvalno treneri sprovode razne taktike i kada je reč o napadu i kada je reč o odbrani. Videli smo mnoge promene i to je nešto što daje dodatno draži kvalitet ovoj utakmici i derbi šestog kola. Simić odmah se izlazi duboko na Brajovića kako bi se onemogućio prijem lopte desnom beku. 8 minuta do kraja. Brajović. Dobro je napao Brajović. Jovanović pod kontaktom, mora biti deveterac. Ostaje tamo da leži Igor Milovanović. On sad ima prednost na poziciji pivotmena. Igor Milovanović, inače momak koji je 2004. godište, dakle izuzetno mlad, 190 cm visok. 5 golova je postigao od ove utakmice u Super rukometnoj ligi Srbije. Brajović, Dakić. Brajović izblokiran je, pokupit će to Dakić, preti pasivno gostima. Brajović, Dakić, dobar izlazak na organizator igre Metaloplastike. Biće formiran deveterac za Milana Jovanovića, zaustavljen i sat merenje vremena. Postavlja se sada samo pitanje koliko dodavanja na raspolaganju imaju gosti. Da li samo jedno, zato si pravi blok. Jovanović sa 10 metara je izblokiran i da vidimo lopta ostaje na out liniji i Vojvodina će napad za +2. Koliko puta je samo ovaj momak na ovakav način uspio da spasi loptu. Evo, pogledajte ovo požrtvovanje. Lepak je učinio to da lopta ipak ne ode u aut, već da se ona tu zaustavi. Da vidimo sada napad domaćina. Rogan je na crti, Ocvirk u organizaciji. Desno je Milan Milić, a levo Puhovski. Još 7 minuta do kraja meča. Izlazi ponovo malo dublje Damjanović prema levom beku. Milić, Puhovski. Puhovski je prošao i pogodio. 23-21, ponovo +2 ima Vojvodina. Ponovo dva rukometaša Metaloplastike se vezuju za pivotmena, bez da iko na adekvatan način izađe na Puhovskog. Utakmica definitivno sa manjim brojem postignutih golova. Treći pogodak beloruskog internacionalca i dugogodišnjeg reprezentativca te zemlje, svakako najiskusnijeg igrača Vojvodine. Brajović. Ponovo je podignuta ruka, ponovo preti pasivno gostima. Ovo je poslednje dodavanje. Ovo je poslednje dodavanje, nisu ovo videli rukometaši Metaloplastike. Prvi u kontri su Najko, siguran. +3 ima Vojvodina ponovo. Takva glupost rukometaša Metaloplastike u odsudnom trenutku. Podigli su ruku,
Močurinski i Pandžić. Nisu to vidjeli igrači gostujućeg tima. Možemo da diskutujemo o tom sudijskom kriterijumu, da li je prerano podignuta ruka, ali svakako Vladan Mandić reaguje poslednjim time-outom. Šest minuta do kraja rukometnog derbija u Novom Sadu, plus 3 ima Vojvodina. Vidjet ćemo da li je ovo ključna rezultatska distanca šampiona Srbije. Menja odbranu Boris Rojević, ovo već liči na 3-2-1 formaciju. Brajević. Kažem liči s obzirom na to da je podložno modifikacijama da izađe tamo Maruan duboko i da odigra kao najistureniju 5-1. Dakić. Brajević. Dobar potez Brajovića, Brajović biće deveterac, zaustavljen na adekvatan način desni bek Metaloplastike. Iskusno je ovo odradio Vukovljak. Dakić, Brajović. Kako loš pas u leđa Jovanoviću. U ovim trenucima kao da Metaloplastika šteti sama sebi s tim nekim nepotrebnim greškama. Malo čas kontra, sada izgubljena lopta u osetljivom trenutku utakmice u samom finišu 5 minuta pre kraja. Vojvodina u prilici za plus 4. Puhovski za Milića. Ocvik. Ocvik, Puhovski. Kradu loptu gosti, ide čista kontra. Da vidimo, ima pogotka. Dobro je istračao Aljoša Damjanović, bio je najrevnosniji, dobra njegova defanzivna anticipacija, a onda i pogodak za prilazak Metaloplastike, ponovo na 2 gola minusa i na 5 minuta do kraja ima sasvim dovoljno vremena da još jednom šabački tim pripreti rivalu. Realizacija iz igre, slabija Metaloplastika u ovom poretku. Puhovski, dobro dobio ovaj prvi duel Puhovski. Onda će biti očigledno isključenje. Da, ići će na pauzu Gavašilišvili. I to je njegovo drugo isključenje. Ovde baš nekako presudilo iskustvo Puhovskog, njegova istrajnost, prodornost, snaga na kraju. Ogromno iskustvo koje donosi iz Lige šampiona, svoje vremeno noseći dres Motor Zaporožja, jer u tim ključnim trenucima, to se sećamo i prošle sezone, recimo u EHF kupu, upravo njegovi ti potezi odluke donosili su rezultat onda kada je to bilo najvažnije, a sada praktično obezbedio nov napad i to napad sa igračem više. Mada ukoliko Vojvodina bude želela protiv Silkeborga ili Larioke da ubrza igru kroz taj prvi talas napada, teško da će u tome moći mnogo da učestvuje Puhovski zbog građe, zbog načina na koji igra, ali u pozicijnim napadima očigledno mnogo znači Vojvodini. Ocvirk, Milić, Puhovski. Ocvirk, nije prošla ova ideja i zamisao. Vojvodina troši vreme, Puhovski, čita ovo Arsić. Čita i skida ovo Darko Arsić. Trebalo bi da je ovo njegova 13. odbrana. Evo, još jednom nije bila izgrađena pozicija. Mnogi bi rekli nerezonski. A da vidimo koliko može Metaloplast. Mislim da je po nekoj mojoj evidenciji 12. ali nije sada to toliko važno. I on i Trnavac su tu negde na po 12 odbrana. 3 minute pre kraja. Prilika za goste da, bez obzira što imaju igrača manje, njih 6 u napadu,
ako dobro vidim, da, 6 igrača. Evo ga sada, ovo je start za isključenje. Moguće da neko ovako stavu... Možda i za direktan crveni. Sad ćemo da vidimo šta će se dogoditi. Isključenje sigurno. Ovo je sramotno ponašanje Vukovljaka. Može da se pročita sa ustrana šta je poručio. Kakav je ovo start. Da je ruka bila na vratu, verovatno bi bio direktan crveni. Ovako se na neki način provukao. I ne znam zbog čega ovako protestuje, kao da je on u pravu, da svi drugi nisu. Izjednačeno u ovom trenutku snage na terenu. Pušica i Pavlović u interesantnom razgovoru uz osmeh na licu. Završnica duela, prilika za Domagoja Alilovića da ima nešto veću minutažu u drugom poluvremenu. Bez klasičnog desnog beka igra Metaloplastika. Jovanović. Puštena lopta na desnu stranu, kao da nema ideje u napadu gostiju. 2,5 minuta do kraja. Greška, gol je prazan, Ocvirk gađa i pogađa. 25-22, moguće ključni gol za Vojvodinu, za eventualni trijumf, ali ima ovde još da se igra. I opet neiznuđena greška. Pogrešno dodavanje Jovanovića u trenutku kada je Metaloplastika napadala 6-5. Dakle, imala brojčanu prednost, doduše bez golmana, i to je kažnjeno. Pritom, u odnosu na rukometaše, broj godina, koliko dugo igraju, ne možemo reći na iskustvo Metaloplastike. Ali je jednostavno lopta skupa u takvim situacijama i mora mnogo da se vodi računa kako dodajete loptu i kako odluku donosite u trenutku kada je gol prazan. Dobar start Pušice. Damjanović, Alilović, Jovanović. Damjanović još jednom, Milan Jovanović, idealno dodavanje, Uroš Pavlović precizan. 90 sekundi do kraja ovog duela, 25-23 vodi Vojvodina. Teoretske šanse i dalje postoje. Iz glazure i perspektive Metaloplastike, naravno. Ocvirk, Puhovski. Vojvodina sa igračem manje u ovom trenutku, ali sa šestoricom u napadu bez golmana. Verovatno će se ići na bar jedan faul. Puhovski ga traži, ostavlja Miliću. Ocvirk, prazna je leva strana napada. Ocvirk! Ovo kakve sada važne odluke donosi hladnokrvni Slovenac koji ne greši u ovom duelu. 6 njegovih pogodaka, malo čas šut na prazan gol, sada ovaj udarac iz ne baš tako lake situacije, ali za pobedu Vojvodine možemo slobodno reći. Ključna igra Ocvirka krajem drugog poluvremena, definitivno da Vojvodina ima toliko stabilnost i mirnoću. 6-6 šutira Gregor Ocvirk, za svaku pohvalu u samo jedan sedmerac. Alilović, 20 sekundi do kraja, pobednik je poznat. Bodovi ostaju u Novom Sadu. Alilović, Damjanović, čita ovo, Trnavac, ide kontra, Sunajko je prvi za ubedljivu pobedu, da. 27-23 plus 4 na kraju ima Vojvodina, koja je u jednom trenutku drugog poluvremena bila u minusu od 2 gola. Slavi trijumf Boris Rojević, čestitke naravno od strane Vladana Matića. Nova pobeda rukometaša Vojvodine protiv, usudit ću se da kažem, velikog rivala u ovoj derbi utakmici 6. kola Super rukometne lige Srbije. Možemo da konstatujemo da smo gledali fantastično drugo poluvreme u Slavnoj Bari, drugo poluvreme u kojoj je Metaloplastika ušla sa -5, pa je tim iz Šapca uspeo da sve to preokrene i da dođe do prednosti, ali na kraju ne ide pobedi. Ostaće upisana ona pobeda u Superkupu iz prošle sezone Metaloplastike nad Vojvodinom, ali što se tiče ligaškog duela, čekat će se na taj trijumf još uvek, jer je poslednji zabeležen još u martu 2017. godine u Šapcu. Svakako će, naravno, Metaloplastika imati priliku da to učini ove sezone i možemo zaključiti jednostavno da su bukvalno one neiznuđene greške u delikatnim trenucima utakmice uticali na to da gost ipak se vrati u Šabac sa porazom, a Vorkapić je proglašen ovde. Stefan Sunajko. Interesantno za
najkorisnijeg igrača utakmice. 6 golova Sunajka, 6 golova Ocvirka, 6 golova Vukašina Vorkapića. To je statistika Vojvodine. Sa druge strane, jednak broj postignutih golova Milan Jovanović, Milan Dakić. U redovima šabačkog tima 4 gola Mateje Todića i Stevane Golmana su bili jako znači. Da, po našoj evidenciji 13 odbrana Trnavca, 1 Frana Vučija, dakle ukupno 14 za Vojvodinu. Sa druge strane, svih 12 zabeležio kapiten Metaloplastike Darko Arsić. Uz ove izvode reči, uz numeru Čiribu, Čiriba, igra Voša Kobarsa kao najavu svega onoga što Vojvodina očekuje u narednom periodu. Dakle, sutra četvrtak, Liga šampiona, 18:45 Arena Sport 2 Zagreb Olborg, u istom terminu na Areni Sport 3 Kostat Pik Seget, a za kraj večeri od 20:45 Arena Sport 1 Paris Saint-Germain Pelister i u